Ka Jantia Students Union mendagasngi ka arkuna dari unailar ka dawan ng sarkar jala ban pin phabiang ya kichaka jong ka block 1 shal jala miglem la ban pin gamau ba ka jingya soy ya ka MOU jong ka jingya pin biput hapadang ka jala miglem ban asam kalalong ha arkuna dari uleber arjar apuar kani ka jingdawa kalong hadir ka jingya lang ka sarkar jala ban kisang balang ha ka ba ka jala miglem ban ka jala asam kelas dang menyakran ya ka jingpin biput na ka benta ka phase 2 lan ka benta ka baar habakran bagilap sai kubor u president ka GSU u Trevor Suchen uloong ba kaseng kaladawa na kasorkar jala ban bisar biang ya kitu kichaka kiblalik sa jala asam ban dawaru na kasorkar jala ban pinphai biang ya kichaka ba ha po ka block 1 sa ka jala miglayam naliang yung GSU singkmi la banong ba GSU la banong pudu matang si na ikumdu yung person secretary juga Sarkar Meghalaya di Sir Lindo bat na yo appointment dan step bentuk i bagi na samekro ya bentuk khas kedai bagi ni ke phase 2 gaji kunbet put pemit sam jong Sarkar Meghalaya bagi Sarkar Assam apa dengi agut ki menteri lomba dia sengi nisim gijikit kia gijing bakli namata ki produk personal bulan block 1 bat kebentahi ke bangi sodai mandawan Sarkar kedai hi mapenpai ya kedai ke block 1 syaka state Meghalaya jungi but sebagai di dawaru ban repeal lo kita ke notification dated kala April 1951 agaba daga jing penbor jong Sarkar Assam kupor lomba governor jong Assam ula ai notification ban snot no ya block 1 block 2 for administrative convenience ya bensuk ya ka kontrikam Sarkar hantai po block 1 block 2 pada penesno ya ka sa United mikir bad ka non Kachar Hills te kumtan yang seng institut syai ke jing jong produk personal khatam gi jabri khasi jantia ngah te chaka ke jing bomyo ya roi kapar bobiang ke jing sa nyoben hagi te gi porlok we pat ki jai budrio te kumtan yang seng gi so benong ba mentagasni yon bedu ya officer berero bahab lang ke jing pet jikmi regional committee bangin skedu yu chief minister hani kita yo 11 ni si 11 but kumjur yu masya wa regional chairman regional committee baga sengi kedua ba ban repeal ya ketiga block 1 kumjur ban wanra ketiga reunification bagi transfer ketiga jaka syaka rilum jantia bat syaka state Meghalaya hi hagi ke phase 2 ke Sarkar kani penbat yo purusam kemudian seng ketahi let's going go menoi piba ya don langru bagi ni ilam juga GSU no labang na kulut te ke basong tunat sekoi golong ba naliang hino sosnong yo ya response golong ba bobon hi ko man phaino saka jala Meghalaya to naliang yong ka sen GSU nanti na ka labang na kulut circle rangkat ba ka GSU central body iluan ini to penpau ya kejing senyau kia ke yang ini tena block 1 kamjula ya kejing yang i wada chami ha kini ki san house nam wada dap ta jinglan tu yang ini sini tahu cham wow secretary yang Sarkar Meghalaya wada bu ya ka memorandum tenai dan kwa ila yak Sarkar wow chimkia ba ye ta jing yang ka tan block 1 kamtam yu wanra biang ya ka dealership yang kata garai labang nam pelut kuara biar ha kenika eleka lene kenika sinong ka state Meghalaya ke yong i tekerpat juri ke Meghalaya yu pat ya ke Sarkar upat nang ya keniki isu hoide open islam ne ba ibro stai sekatan yong i mudamat ki gijing ki wabun tat kini kisnam do dat gijing to amta de ki ba khian de tiplot hi goro aga pathai gijing to pun ha de apply te kargam te karpat ek Sarkar goro sempha karpat Sarkar pa chumkia ye ke isu wa dabsa ten de block 1. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.